He whakaaturanga hou ka kawea e tētahi o ngā kapa haka o te whanganui ātara, ki te hui tangata whenua o te ao ka whakahaerehia ki haina a ngā wiki e heke mai nei. I mauake i tā mātou karere i a Joe Glenn, taua kapa e para whakawai ana i ngā pō. E momo whakangahau hei whakarewa i te mana o ngā hāpori o te whanganui ātara ki te ao. Ka haere mātou ki te tautoko te kaunihera o Poneke, tuatahi. Tuarua mo te tūwhera o te Expo i Shanghai. I tohu e te kaunihera o Poneke, te rōpū kapa o ngā taonga mai Tawhiti, a Elena, te nahu, rātou ko ana hoa whakatangitangi me tēnei manu tioriori a Zane William Jarvis, i raro i te ingo o Ihi Connections, hei kanohi mo Poneke ki te ao. He whakapiri i ngā tikanga a ngā iwi o Aotearoa, hei mā takitaki ma te ao. Over 200 countries are participating in this expo, and the organisers of the event wanted a fusion of New Zealand talent. I riru i te kapa o ngā taonga mai Tawhiti te Hōnore Tuarua, ki roto o ngā whakataetae arohe o te whanganui ātara mō tēnei tau. He tuatahi tēnei mō rātau ki te mahi tahi me Elena mā ki te whakatinana, te tahi kaupapa ātāhua hei tuku ki te ao ki haina. Kei te pirangi he hononga o nā kaupapa o nā tangata mai Europe, mai Europe, me mo te symphonic, me hoki te hononga whakaparitahi me te kapa haka. It's all very exciting for us. It's the first time we will have been dressed up in all the gear that we're going to wear on the stage in Shanghai. Hei te tai te e tū mai nei ka wehea te tira o Ihi Connections ki haina. Joe Glenn, te karere.